rojo pasirian teka pulo dek pandai sampurna madura Tanjung Perak Paseseran Pak Paseseran Kak Salim sana Najana Pak Jumpa Mun nyamana bele Najana Pak Jumpa Reng dan Rojo Mun nyamana bele kakak Bedengalah sempet pikiran ngalak boleh nabi tamar sing arondu teka sing arondu le mae teka tak tanah sing alak sama reng dine make nundu tika elereka tika nundu le mak elereka
Sena Kanjeng Keleng Pak Suyati Geng Ededena Janjina geng mate mas tena Korang malam tika kenapa kulit Geng semajena
saborana yele Dudu ya ya Alhamdulillah malam mangkin dan gaula esangwin tretan sugi sida dibagu putra dari Bapak Rakim kelaban nyonya nah wow kasih sandi bedih oh tak lok wow menaro abu gua mentretan salib pernuku pesera merah Ale Agung Ale Andi Arya sandi ajet tretan hari Pak kelompok susu apa Sujati bilen bula ketanggen bede mabere compon aba nasir naba asir angki mangkan makin geser alhamdulillah insyaallah lain hari lain bulan bede boleh insyaallah timun bulan tak ambung ngarep dan tidak jelek Malaysia karena main ki arokat merokat insyaallah lawak pakun main ki bede bread mak bread setian can akan asin apa lah iya le brot pasti bede macan engki pas melorot boleh enggak biar tak melorot alhamdulillah bina budaya saya menginjak 13 tahun alhamdulillah masih aksis di dunia hiburan ya moga-moga kancan luangkan sitong lah berpikir lah luang berpikir lah selempo karo saborna sobung pon kita ada topet benih minggat benih ambu karena Allah Ta'ala pun kita oleh topet pon ada demar dah itu emang oh itu emang itu bang yo jak nyosol ya parah lah oh takut toyo nyosol man kena roa katampora pres balotan ngalak pila manang ngapinangan pangapora le sate jetaretan ten kaul tretan suyati apa nasi semang temangan kena roa Telko bila senang penangan lek suki ngalak penang pelotan etem anikut bule pon mang temangan seetemang anikut mantan nak kana menemukan Dina geng soro daun ataranya setemang kemantan nikah benyan senem di majedin ya terngabesaki dena ditodina ngalatarnya pelutan di atas betul di majedin ya terngabesaki dena ngabes kemantan sepun engak ratu
kodok panjilen mabes kemantan atretan Suyati maenga rato samangke penongko ada ciri daun telima todin balotan mana baria geng kempong semawar seka ima macedin komandan mon satia dengan tulika luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama tak lakogi dek para rabu sampun rabu malam mangken pada kelogotna Pak Yati sekeluarga khusus disah beringin bogok juga sari neka benigeng gula nyompeng neka benigeng ano neka ki panakan sareng gula sajen pan adi neka boleh korab benon tak langkong neka ki terutama Pak Heri kama Pak Heri Pak Parno, nah, Pak Parno kita nyempeng sore, nah, neka cakancah, terutama di Burham, ya ternah Cak Wage, Maturjo, oke, cuma kan gelek Pak Her, sebunggul gelek, terutama Mas Abdul Hanan. Mereka termasuk tokoh terop muda dari Bagu, Mas Ulum bintang tamu datangnya dari Bagu. Sore, Kang Cari EDS juga Sari, ya pernah nyempeng. Terutama Mas Yudi juga Sari, Bapak Takim, tanda. Jak sampai kabeh non pajak kebanyak neka 5.000 sampai kotakon sodako neka tak polan ke masjid makanya artis neka langsung lah seneka Mas Bukir Effendi juga dari Bagu ya pernah pokoknya mau tak dela nyompeng itu gue bi gula neka Pak Parno pon ampun Rabu gih Dasar Mas Adi neka di curah betung non lah terutama Cak Mes Naton neka ki teretan non bi Pak Yati neka ayo ton Mes Naton keluarga besar Cak Nurham Cak Takim Cak Nur Kolim Siluman sore Cak Nur Kolim, Cak Wagi, supir andalan Jawa Timur, Cak Wagi, terutama Pak Yati, Sandi Karja, ben Ibu Yati, neka celok-celok neka ki Pak Lindiri dari Bagu, asal Danurojo. Cak Bisnaton, koma Cak Bisnaton. Bapak Buat datangnya dari Liwa Rekaren Banjir erupsi ada nih poton pakai geledek peran ambruk janring Danurojo. Kang Cari EDS juga Sari Mas Doyo pelawak Sri Mulat dari Jakarta pindah tempat Danurojo. Ayo Mas Doyo
iya padeng jaknya malah MC mata 1000 terutama toko terup lama sing duwe Erni Panji Laras Adi Laras Salib Sana datangnya dari Bagung Pak Kampung Kiwo sing anyar gres ewes-ewes monggo ayo Pak Kampung Kiwo ayo ki Mas Doyoi pengedar undangan sak Indonesia Salib Pak Sana nika setahun lagi nika Mas Adi iki naga jerena empian nika Mas Adi oke mau datang boleh nika kang cari EDS ampun Mas Ulum grup dari Bagu pon selesai pon gi tak langkong dok Rabu gi menabi boda cak-cak gula sekorang saya ka ate panjenengan tak langkong Cak Sutam MC pribadi doon supora saya tak terbatas akhir salam wabila taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temang dilanjut yuk Mas Adi ngejen terjek suara MC kalah suara Adi rajanya abad lah nang di kurang ning leme ibu satu ngalang kok ya mundi niat karena gelek bede cerita anu dari Abah Mat Raji lebede pesen kol 11 soro pemarih karena jaman makin mulai hari tenang ki bener kol 11 kan titimun niat biasan bede PT mun sebung PT ajem mun sebung ajem telur sekrak disae napa kecompok dengan telur boleh Beda telur erok-lerok merasa tepu geng ajeng ada balotan mana se ondung geng agebe alar asa ongku malam mangken nyama komantan deki mana dedung tak kira mimpian ular nape cengat senampe rami namun cengat ne telah mapau kejem nape niat aniko keng manap ne benih mon nandi niat mon marina suruh ngalah Bau kejem keng makam keng mawar Galak padi keng masih tunggulah Mana baca dapat aja mabuk tak keluar saking caca hati mono marena sing ojolah ngalak padi keng mak setunggola parsabia keng jengak kalotan tretan hati mon marena masing otolah ngesaakina keng niat anak mantan Pau kejem keng kempeng senawar Era berkopi keng tangabur
karena beda pesen tretan Abah Madraji kor sebelah sero mareh keng kudu pada beda mege lawak tekas kejek sero pasangin jadi sepenting genak mun aja kemarin mulai bagu kon mengkon tretan sugi tenang kakek nyompengin kang kok banyak guru kuring na Pak Roman lagu gelinding aki keng palutan minyak telko bile keng atong kolami pao kejem eding aki de para tretan sebenyak nikah bule ngojola takati kekeng lima sepote ngalape nang nging amapun tonggu tak katik den kau le bapak ibu derma boleh den kelani mang semangkin ampun namu Pelandi nader, hah? Ada apa? Oh, niat ah. Oh iya. Mari rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, tretan sedaya laki bini tuah ben sing godeh. Eman lemangkin zen gula bakelen abak lupuk kelaben tretan hari kelaben nyonya Susiati. Nika beni niat pun kebae liburan. Tapi andi nader, sokor-sokor sekeluarga, paringi berselamat nanti ke umur. Kan penakan anak mulai kena Pak Jeren penompak Jeren adi sirjura betong alhamdulillah permintaan tretan hari kelawan Pak kelompok pernyona kebelaki sirna Allah taala kita pun lawak panglo bener kali kelopain timarin dan beli tajak ki esek beras nih kapon esen berelun esek beras ya re anu beres esen le anu ki man pas tajak le can beli tajak kemarin beda nah lagi esen bah Nggih kene. Oh, nggih pon. Citong wae pon. Nggih, Bah. Nggih. Nah, tore jangan boleh tajak iki. Tore anu tretan hari kelaban nyonya Susiati seneguk jangan boleh tajak. Ini kencan abah gure kebele boleh kun kebeneng seneng kebe hiburan. Setretanan laki ini tunggu deh jauh semak surah polong kapi bulan rasul tepat yarik kemis kelebun malam Jumat manis sambil nyelamkan kemantan laki bini moga-moga jadi kemantan sampai judun lah moga-moga pada na cedekan gedeng abu sekalian jadi laki tak gelakian habis ini tak nibinan cukup seperti bepon mantel apa mun mamada marama mamade marama iyalah jadi iyalah cukup Pak Pangga bertaja aja menjocol ya bagi transuki nah karena ki aro kata kacong mi pelabdi kesalahan ke Erwan ketan tretan nak musim tersebutnya lebih-lebih ke tuan rumah bapak kelompok kelaben tretan hari kelaben nyonya Susiati kacong keluar beri genting Juli sorbeje tenang tetap beda hiburan lawak kakun beda selebur nyongok lawak nyongok telun
bejen apa kelompok banasir ring lemah-lemah Cenja monde lau kajebe malah syukur padelek Sugianto ring ngenang-ngenang malolo ale mule ale ka oreng solan koncang-koncang ring dan rojo ring komire naga madraji Cenja sampir sarung mata ejei keposan Pak kelompok ring benarena pikir kerong mak bedeng andi ale mak bedeng andi keteren ale soropakani La oleh epeke mak serok torong sede pikir nama ngapo sangi La oleh sakece pada apolonga pit ene akare telung La oleh kacokeran bedor pinale lamun sene mak mayu noro Janje kepikiran mak kececina Poriana pon alarang keranjeng KPA letele Mona poserama sekelarale Salancang maekate King maekate Mon serenale mak senyomo pakai nyomo masak raja King masak raja Bulan nyare masak nemu areng ini makai nemu tak kira pada King tak kira pada kasar baca mak sergeseran belau kaca bemalang kaca bemalang sokor pada ketipekeran malolo alek sorang tang alek sorang Ayo keluar la bulan oh laonale Temara melok dari daja molong ranti Keng rami ranale Serang
bangsane kampung Poria eta toa kampung Penangan nyoon pamit jeren pun keluar esona banare mana eman le eman sebule yana kakek gelek kan lah mereka longin siang kakek mare Iya. garing kok Ya kok. ya jelir Iya. sih Arya surah kentrongan surah rokat parloh surah rokat pekarangan rokat putra putrena Pak Suyati. nah Pak Sudiati sabe tretan iya anan Pak ri kelaban Pak Kelompok sopa aja selamat ada halo Amin amin. halo 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 nyaman lah nyaman ada non kanca diri sandi tasik bang bang ya sandi Iya iya. tretan Sutres Sujar Beni Sujarwo Jakarta Jakarta ayolah langsung ayolah jong tak Hei hei. nyaman lah. Tretan Oi. Pak Kelompok Bu Kelompok Jender Tedung ya bener kayak kentrong sekentrong goreng telok nikah kentronga buru keluar nikah ki diangak kentrong nikah ki Angak. lo bolo Bolo. tantretan jaging jegen ki guru nemang menginju mangkir ngentrong nikah kentrong tore sampai berengagi mumpung kentrong ki ngokos oh tang diangak ngokos Lor keson lagi bini tua ban muda keson tretan hari jauh-jauh sedaja ngereng nyaki kentrongan dan gak Allah kelabanan kancaan aneka kentrong baru baru itu di hah? baru lah Arya lah ibuna Susiati keson Allah sama sen Amin. monoring lambak Gusti Allah lembek dijeng rezeki ke Pak rezeki mon jaring ulama telok rahasia nikah jodoh rezeki pateh nikah pada tahun nih tahun nih mari dia pada tambahan boleh tahun nih sampai boleh sampai bosa kumplung nih tahun nih tenang Pak Kelompok kita keluar iya Pak Kelompok mulai bilen bikin apa tompok apa tompok Apa topo? bedoreng ngamin keluar iberiin aku boleh hari itu jadi enggak tenang Pak Kelompok kola bolong empok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terutama Pak Budulu salam nanti aki cek pun buluring Islam dari makin ten belakang terongan kentrong awalan nih Pak Kelompok mah tengong dah aduh pon Pak bulugun Pak dek remah Pak mak seket Pak dek remah Pak yang dan Pak kesoon Pak gibah kesoon Pak setelah loh kemantan kesoon nih mantan Kesoon. kesoon Duh. mantan lah jadi nomor rempian Pak amin Kilawak marit Pak. Pak tenang Pak sudah kedua kesoon Pak kemantan gini keluar Abang kan kelompoknya Pak seketebu Seketebu. margi ibadah nyimbung iya malah kena durato sebuk iya pola kemantan laki marena keluar
Bodoh toh. Bodoh. Mbak ada giandem mana? Kemantan laki ya lebih sanante. Iya. Sanante orang ketelong. Telong. Dia nomor pada pemilu. Pamelo. Cak kocak setekake di Pak Susiati. Ye Pak Parlo. Paparlo. Kena lah lebih. Seket. Lem beratol alhamdulillah lah. Mula makin Pak in mainan nah. Lalo lale. Mon tabuan ben musik di bula pantunan nah. Kening singgung tretan cek teteyatena budak tak langkong abah keng seporan nah. Akan trong ki bula akan trong dan abah kelompok serojak susu soro on laon Laon. setretanan mulai beri sampai makin tretan pak kelompok tretan hari pada apolong tin pakai nyombengin encan kabula soro long polong Polong. nah apa Nasir keseon ba aduh oh kompoi karena nih kita menompak ki bila nih kak Parak. Kurang 3 tahun. nah, nih kak Umi Nasir jaga beter bela keraba Ong buan. tinggal pun tinggal pak kabin pola tu di anak mah bawa bareng dan nama genah Jaga bater apa mau tak nangkek Rogi. Cerogi bani apa? kakek dulu Bu, apa ju? Melenterong maetalen Etale. Marsakina mak soro aku lu Ule ngentrong mangkene kok pon mulai Ngesa akina niat taring sepo bapak kelompok Sepapan le kempeng awar topan apa lotan kenge deun telima renge sepana kemantan ampun keluar jugan tantre tanah mangkin beda ika imah Umi Malaji Umi. keson Allah semalsen keson alhamdulillah boleh sekelangkong boleh keson nih kak oh putra dari Pak Kelompok polahi keson oh bos pasir keson Allah semalsen Amin. alhamdulillah boleh Terima kasih Bos Pasir. Bos Pasir mangga rezeki tambah lancar Amin. keson terus Tretana Pak Kelompok pancen banyak amola tapi bedela dina Cocok. debu digentena mangker ben Allah pa banyak ben boleh mangker cakang pada tambahin saya mana kana Iya. boleh Bos Pasir sikap ya alhamdulillah Amin. sing rezeki kencan kok Rezeki. buruk Iya. rezeki teninggera Tak nenggera. Balotana ngala antaranya Ngala taranya. Duna parian sangkrepan kopi tantri tanah Pak Suyati Pak kelompok pancen banyak marah sadia sekitar nyanter tore nyanter kapi Alek karena ria patah Iya. tempat terbatas ayo langsung ngarokat Alek ya iya kak tadi ngarokat pokon dah seri tenaga abah keluarga abah kelompok moga-moga senyombengin tak nyombengin epoji manter berselamat dan tinggi umur kapi rezeki manter Amin. lancar kapi rob-roban pada buat lampe dan tidak budreng karena pada dan nyombeng kapi tidak budreng manter tambah soki amin sandi Amin. naman sengon manter mapan sengon nah
Amin. Saya puasa pasir manter banyak oleh pasir. Amin. Hari kemantan laki. Oh kemantan laki. Keseon jong. Hari dari Belung Regong. Keseon. Ya. Dari Jember dia. Iya dari Jember. Sekun kau tanggan ke Belung bila na jadi agung jong beren kakek jong. Kontengi Rudianto jong. Keseon. Le Arya put Aden Madraji, Aden Abah Madraji. Oh iya. Nah, keseon. Banyak. Keseon. Arya Pak Heri. Ya Pak Heri. Nah. Oh, keseon bekel umi kan. Keseon. Bekel umi sana. Umi Tarji keseon. Pokon nikah bekel dari Umi Tarji, moga-moga nak foton entar haji. Jaring lagi soki. Engki, boleh noro bunte lebih lah. Amin. Abah Diman ngara cerita Pak Kelompok. Siapa? Abah Diman. Tahu Abah Diman lagi? Abah Diman Kampung Diman. Mau beda tahu. Kedawa apa kada? Oh. Cerita tadi ya. Sandian ya, Tang Mate. Tang Mate. Grup Tang Mate mung krokut 10 boleh me benteng mun. Oh enteng. Iya tahu. Sandi juga sari jago. Iya juga tadi. Bisa biar rokat le Iya. malam boleh. Saya biar rokat ki malam boleh. Arokat makin bulepon arokat Maju arokat. Barlona bapak kelompok Pak Suyati sekeluarga Ong gue. Pocia ben bulan terpada selambetang si akarja si alakoh si abubu si nyongok kapi terpada selambetang erokat ngalaki centong Bapak kelompok akarja erokat. Odi itu keluarga ada budi maleh tambah untung. centong ya eka kebay dari kaju bintau Kan di Tretan Heri Ben Susiati erokat. Pemikiran mak le loros kas kebesah. Amin. terus erokat kalaki sendu Nak poton biaba kelompok erokat mak le tetina kana senor labena kana setunduk. sendu ria eka kebay dari bering kelaben bedok Mondi nak anak norong laben tunduk. Keperintahan yang tua cocok punya sampai ke akhirat cocok. terus kalaki sotel Pak kelompok nak poton erokat senong pak jeren teman-teman kabin rokat mak lepen termon mikir. sotel ya keangkui mon aring kuring cuko Mondi anak erokat pak insyaallah ala ko selarang pemerintah selarang agama bisa tako. terus ngalaki canteng Bila nyelamatin anak arokat ngani kapancen penting. canteng ria keangkui lok jelon mon mandi Alhamdulillah mun perintah dengku lakonin kapi insyaallah pengeterona lekas detik. terus erokat ngalaki gede Onendi keluarga jauh semak jak kelopain maju pada salang poci. gede eka kebay beden aing wudu mon ngaji ben abeje Mun kelakuan bagus nih Pak insyaallah mun dia narokat bisa beng tetap beng. terus erokat ngalaki cobi Sekeluarga bapak kelompok Tretan Hari Susiati kepilah sebedak dina odi itu nyamarar mangter ben Allah Pak Abid. cobi kriya eka kebay dari tanah geng mon akebay nampu yokber Arok
kan gak penting Pak karena di anak pengalaman nama le bisa lebar terus erokan ngalaki cekocek terus selamat jodi ya lantunnya ke perintah Gusti Allah maju menyetong Gusti Allah maju pamantep cekocek nikah ekubui dari kaju nyiur malar mantir keluarga Pak kelompok kapis tua sing ode bener lah belanja ngomor odi makmur amin telepon cedot bulan mira kentrong totok parlo nikah ben keluarga Pak kelompok dilindungi sering Allah subhanahu wa ta'ala Amin. amin karena bekton malam Pak sedengan karena makin jantan rumah suruh arok suruh alawa tapi pasti berlawan maka penyanyi man gila boleh jaga bater erokan nang kaki kentrong nang gak bajeng pada bajeng kekek de betong saya pin adi